Yaabla al Direktorional del DPWH Jorge Sebastian kay illegal el mga poste del Samselco, linya del Zamboanga City Water District, mga street lights del Ciudad, PLDT, i mga linya del mga cable companies, kaya instala na right of way del mga national highway. Yalarga si Sebastian con este mga palabra durante el diálogo kaya inisya el congresista Celso Lobregat este día para diskuti con el mga proyekto de anchara del mga camino na Costa Oeste. Presente durante el diálogo el mga oficiales del DPWH, General Manager del Zamselco Ed Ancheta, General Manager del Water District Leonardo Vasquez, mga oficiales del PLDT, mga oficiales del gobyerno lokal, mga barrio oficiales y otro pa. Totoo naman yan. Wala silang permit na nag-construct dyan sa right of way. Wala, maski saan ka magpunta, hindi sila kumukuha ng permit sa amin yan. Nabawal din yan. Ngayon, mag-widening na kami. Nandyan na yung mga poste nila. Según con Sebastián, ya queda ilegal el instalación de este mga utilities por causa kay no hay esto sa permiso na DPWH. Tiene según ley que taabla kay debe sa kauna permiso el mga ahensya na DPWH si kere estos usa con el right of way del mga national highway. Di lahat ng structures that you construct in the road right of way sa national highways should have the permit of the DPWH. Kaya nga, di ba marami nang natanggal dyan na maski bahay. Kasi nasa right of way sila. At saka yan, it's a law. Bawal talaga yan. And the work of the district office is to see to it na walang nagkukonstruct dyan. Paalisin ka agad, hindi yung pabayaan yan. Según con Sebastián, este mga illegal istruktura na right of way del mga national highway, el causa, si porque atrasa el trabajo del DPWH igual al anchada del mga camino. Este el razón si porque al llama si Lobregat con el diálogo. Objeto del diálogo amo para buscar solusyon con este asunto. Ito sa grid, kay otro man el mga tabla sila apektao poste, DPWH says este el número el Tamselco tabla otro ablayo na man-joint inventor sila next week, starting next week. Todo el utilities, incluido el city government, takiman si Engineer Sicat, Engineer Despalo, Engineer De La Cruz, pati si Erwin Bernardo. So, sigita el city na joint inventory. Mientras tanto, habla si Sebastián kay hindi man también sila basta lang manda kita con el mga poste de Samselco, linya del Zamboanga City Water District y mga street lights. Ay espera según sila con el Joint Implementing Rules and Regulation o IRR del NEA y DPWH para sabi sila si qué manera puede resolver con este asunto. You have to wait for the IRR of the joint circular from NEA and DPWH. Kung mababayaran pa sila, kung magkano ibabayad, parang gano'n. And all of this can be corrected or solved pag lumabas yung IRR. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.